umusangirangendo umutetsi akaba n'ikibando Perezida Vladimir Putin yakubitishaga umwendereje wese yapfuye. Ndizera ko ababishinzwe bamaze kukubwira ko bwana Yevgeny Viktorovich Prigozhin ngo yaba yasanze abakurambere bacu anyuze mu nzira bita urupfu nge nawe tugomba kuzanyuramo, kuko nyine abaromani bagira bati memento mori, icyo waburi cyose, ubutunzi, ubwenge n'icyubahiro cyose wagira n'ubundi uzapfa. Memento mori. Nubwo ariko twese tuzapfa, buri wese afite inkuru y'urupfu rwe. Inkuru y'urupfu rwa Yevgeny Viktorovich Prigozhin itangirira mu ndege Embraer Legacy 600 jet ifite ibirango bya LA02795. Iyi ndege ku masaha y'igicamunsi yogoza ikirere iva ku kibuga cy'indege cya Sheremetyevo Airport i Moscow igana ku kibuga cy'indege cya Pulkovo Airport yo muri St Petersburg. Mu rugendo rw'ibirometero 2667, iyi ndege yageze mu mudugudu wa Kuzenkino ho mu karere ka Borogovisky kari mu majyaruguru y'intara ya Tver, ahari muri mayiro 60 uvuye i Moscow, maze imanuka nk'ibuye harahagana isaa 11 ku isangenga amasaha GMT, zikaba isaa moya zo mu Rwanda ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 8 kwa 2023, ari nabwo ikinyamakuru Agenzia Nazionale Stampa Associata cy'Abataliyani cyahise cyerekana amashusho y'iyo ndege iri kugurumana nk'ibishangara. Kugeza aho ibintu byari bisanzwe, ariko isaa moya n'iminota 17 ibiro ntaramakuru by'Abarusiya TASS byahise byandika biti Prigozhin ari ku rutonde rw'abagenzi bari mu ndege yakorokeye mu Burusiya mu ntara ya Tver. Minisitiri w'ibiza no kubikumira mu Burusiya bwana Alexander Kurenkov yahise abwira ibinyamakuru ko muri iriya ndege harimo umuntu ufite amazina ya Yevgeny Prigozhin. Ibisa nk'ibyo byongeye guhita bishimangirwa na Rosaviastia, ikigo gishinzwe ibiguruka mu kirere cy'Uburusiya. Iki kigo cyo cyagiye kure kinerekana urutonde rw'abaguye muri Embraer Legacy 600 jet. Ababonye amazina y'abaguye muri randege bahise banzura ko ibya Wagner Group bishobora kuba bigiye kureka kuba bibi, ahubwo bikaba bibi cyane. Cya kigo gishinzwe ibiguruka mu kirere cy'Uburusiya Rosaviastia cyavuze ko muri iriya ndege harimo abantu 10, abagenzi 7 n'abayitwara 3. Mu bagenzi 7 harimo Colonel Dmitry Utikin. Uyu niwe wari imana y'aba Wagner, kuko n'izina Wagner ari we warihaye uyu mutwe. Byemezwa ko ari we washinze akaba yanayoboraga Wagner mu buryo bwa gisirikare. Nushaka umwita ubwonko bwa Wagner Group. Noneho umutima ukaba Yevgeny Prigozhin nawe nyine warangije urugendo rwe kuri iyi si. Wa gatatu ni Valery Chekalov. Uyu nawe yari byose muri Wagner Group kuko niwe warushinzwe umutekano wose wa Prigozhin. Harimo kandi na Sergei Propustin. Uyu ngo yari umu Wagner kabutindi ufite ibirango bya M0394. Aha nka kwibutsa ko iyo aba Wagner bari mu kazi buri wese yamburwa amazina agahabwa imibare nk'iyo, ariko abafite inyuguti ya M bo ngo bakaba umwihariko muri iri tsinda. Abandi ba Wagner bakuru barimo ni Evgeny Makalyan, Alexander Totmin na Nikolai Matusev. Aba bose rero ubuzima bwabo bwarangiriye muri iriya ndege ya Prigozhin. Abashoferi bayo barimo pilot Alexei Levshin, co-pilot Rustam Karimov na Madame Kristina Raspopov. Bose bagiye aho natwe tugana. Kuva byamara kwemezwa ko Prigozhin yashizemo umwuka byanyabyo, ibinyamakuru byashamadukiye kwandika nk'ubwo Sky News n'umunyamakuru wayo Kana Sefton batubwo Prigozhin yarari guhanurwa mu ndege Vladimir Putin we yari yibereye mu birori bya konseri muri Karesk, aho yasangiraga zavuduka n'abasirikare be bishimira yubire y'imyaka 40 y'ubuhangange bw'igisirikare cye. Ibindi binyamakuru biti Prigozhin yakinishije Putin nawe amubeshya ko amubabariye, kandi yarabisobanuye neza ko atajya abasha kubabarira umugambanyi. Kubera izo mpamvu hari uruntu bamwe bagakeka ko Perezida Putin yaba yivuganye umusangirangendo. Nk'ubwo urubuga rwa Telegram rwitwa Grey Zone rukorerwaho na Wagner rwanditsweho ko ibyabaye atari urupfu rw'intwari n'intwarane y'Uburusiya, ariko ko yagambaniwe ku buryo ibyabaye atari impanuka isanzwe, ahubwo ngo niraswa ryakozwe ku itegeko ry'abasirikare bakuru mu ngabo z'Uburusiya barimo Minisitiri w'Ingabo Sergei Shoigu, usanzwe yangana urw'injangwe n'imbeba na Prigozhin ku buryo batanatinyaga kwandagazanya mu bitutsi. Wahoze ari ambasaderi wa Leta Zunze Amerika mu Burusiya bwana Michael Anton McFall waratangaza ko ibiri kubera mu Burusiya ari bitangaza, ahubwo nawe yemeje ko ibyabaye ari ubwicanye atari impanuka nk'uko abantu bari kubigarukaho. Pretty shocking. It doesn't sound like it was just a plane crash. It sounds like his plane was shot down. That's what I'm reading. Yewe twese byadutangaje ariko biriya ntitwabifata nk'impanuka isanzwe. Biragaragara nk'aho iriya ndege yarashwe. Ibyo ni nabyo ndi gusoma mu binyamakuru hano, ariko ndabizi buriya barakomeza bavuge ko ari impanuka. Gusa biteye ubwoba cyane. Ambassador Michael Anton McFall yanahishuye ko urupfu rwa Prigozhin rushobora kuba rugiye gukurikirwa n'ibibazo bikomeye muri politike n'igisirikare cy'Uburusiya muri rusange.
might tell us is that the split between gutekereza icyo ibi bitubwira ni uko inkundura yari imaze amezi hagati y'igisirikare cy'Uburusiya na Prigozhin baterana amagambo. Ubu noneho bahisemo kugira icyo babikoraho bakura mu nzira Prigozhin. Gusa nabahamiriza ko atari iherezo ry'uko guhangana, ahubwo harakomeza kuba hihangana biturutse ku bashyigikiye Wagner, harimo n'abasirikare b'Uburusiya. Ese ubu ni kuki urupfu rwa Prigozhin rwavugishije benshi aya ndongo? Ni iki cyishe inyuma y'urupfu rwe kandi bisobanuye iki muri politike y'Uburusiya? Bisobanuye iki kuri Wagner n'isi yose muri rusange ibi? Ikaze muri iyi nkuru yacu ngufi irarangira usobanukiwe neza kandi ukanamenya ibisubizo by'ibyo bibazo mu buryo bucukumbuye. Mbere na mbere nabanza kukumenyesha ko Yevgeny Viktorovich Prigozhin cyangwa benshi bakunda no kumwita Prigozhin yarasanzwe ari inshuti ibihe byose ya Perezida Vladimir Putin, kuko banyuranye muri byinshi, bakorana byinshi byaba bibi cyangwa ibyiza, ku buryo abahanga bamwitaga fixed it man wa Perezida Putin, bashaka kuvuga ko yabashaga gushyira mu buryo ibyananiye abandi bose mu Burusiya. Ibyo bigatuma ahorana igikundiro kitagabanyije kuri Putin, noneho bakagerana n'ubucuti bw'agati k'inkubirane. Mwihangane tubanze tunyure mu mateka y'umubano w'aba bombi maze tuze dusubiza biriya bibazo byose. Ubundi inkuru itangirira muri casino, aho abajeje faranga bakinira urusimbi. Hari mu 1991 ubwo Yevgeny Prigozhin wari inyaryenge karahabutaka ndetse akaba CEO wa Spectrum CGSC, inzu yakinirwaga mu rusimbi St Petersburg, yahuraga n'umugabo witwa Vladimir Putin. Ikinyamakuru kigenga cyo mu Burusiya cyitwa Novaya Gazeta n'inkuru y'ibiro ntaramakuru Associated Press yo ku itariki ya 29 Ukuboza kwa 2021, bombi bemeza ko abo bagabo bahuye mu 1991 igihe Vladimir Putin yarayoboye inama nkuru yari ishinzwe igenzura ry'imikino y'amahirwe n'urusimbi mu mujyi wa St Petersburg. Icyo gihe Prigozhin ngo wari incakura yanabibyaje umusaruro afatanyije n'inshuti ze Spector na Igor Gorobenko, maze bashinga inzu ikinirwa mu bucakura. Ngo muri ubwo bucakura rero bwe yasanze ari byiza kwiyegereza Vladimir Putin wagenzuraga imikorere y'ibikorwa bye, ngo biranashoboka ko yajyaga anyaruka akamupfunda kabitugu kwaha kugira ngo ajye arenza ingo iyo nzu ya Spectrum. Ubucakura kuri Prigozhin wari umwambaro yitera, kuko yari asanzwe ari n'umujura kabuhariwe wa wundi ugenda na za Gatarina. Nibyo koko n'urukiko rwarabimuhamije akatirwa imyaka 12 inyuma y'inkuta ndende. Ku itariki ya 29 Kamena 2021 ikinyamakuru cy'abihanduza 10 b'Abarusiya cyitwa Meduza cyashyize ku karubanda impapuro z'urukiko zemeza ko Yevgeny Prigozhin yakatiwe n'umucamanza Abramov mu rukiko rw'ubujurire rwa Leningrad ku itariki ya 6 z'ukwa 10 1981. Impamvu iki kinyamakuru cyasohoye izi impapuro nuko Yevgeny Prigozhin yari yajyanye mu rukiko iki kinyamakuru agishinja kumuharabika no kumushinja ubujura biturutse mu nkuru cyari cyasohoye tariki ya 9 Kamena 2016. Nyuma yuko Meduza iciye amazimwe ikerekana impapuro z'umwimerere z'imyanzuro y'urukiko, Yevgeny Prigozhin yabuze yacira n'ayamira yiyemerera kwambara urubwa rw'ubujura bwo gutobora imodoka, amazu ndetse n'ubutubuzi bugendana n'ubuforoderi. Turetse ibyo kuba mu bugimbi bwe yari umujura n'umunyamanyanga ryahamye, nyamara byose yaje kubikandagira abibyazamo amayeri y'urusimbi, maze atangira kuriganya mu buryo bwemewe n'amategeko. Aho naho hakura igishoro hamwe n'inshuti ye y'ibihe byose yamugiriye umumaro, nka kumwe umwami Kirima Rujugira yafashe busyeta akamukura ku banywi b'imijagano akamugezaho intwari n'intwarane zakirira indabukirano. Nibyo koko Prigozhin yakuwaho umwami yakuye busyete, kuko ya nshuti yari yungutse yamufashije kunguka kayabo, maze mu 1995 ashinga restaurant ya mbere i St Petersburg, maze we n'inshuti ye Kirill Ziminov bayita Old Customs House. Ngo muri urwo ruriro ya nshuti yakundaga kuhaza, maze Prigozhin uzi gucinya inkoro kurusha na mwene Kanyarwanda kamuha ubwasisi mu nseko yayindi isanganizwa baryi hirya no hino. Mu myaka 2 yakurikiyeho Prigozhin yashinze indi restaurant muri New Island, maze ayirundamo ibyangombwa byose mu mafiyeri n'udushya tudasanzwe. Ibyiza kuri Prigozhin byarisukiranyaga, kuko mu yindi myaka 2 yakurikiyeho mucuti we Vladimir Putin yabaye perezida, maze Prigozhin wari umunyamayeri n'umucakura budashira mu bubiko bwe abibonamo umuvuno, maze nawe yikundwa akaza kuri mucuti we induru ziravuga. Yacinye inkora musaba ko rwose umunsi umwe yazasimbukira muri restaurant ye nkuko byari bisanzwe. Mu 2001 rero isi yose yaratunguwe ibona Perezida Vladimir Putin na Perezida w'Ubufaransa Jacques Chirac bari muri New Island muri ya restaurant ya Prigozhin, maze ubwo aterura ibiribwa abishyira abakiriya bari bagiye gutuma isi yose imubaririza. Birumvikana ko yari yashandikishije abafotora, maze si ugufotora bikwira ku izisi, bituma benshi batangira kwibaza ku muntu ugaburira Putin na Chirac.
Nta gushidikanya rero ko resitora ye yo yahise ibikitegererezo ikaribwamo n'abajejeta faranga hamwe n'abanyacyubahiro. Ahubwo mu mwaka wakurikiyeho wa 2002 Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George W. Bush nawe yagiye kwiyakirira kwa Prigozhin. Nanone 2003 Perezida Vladimir Putin ajya gukorera isabukuru y'amavuko kwa Prigozhin. Ibyo yabikuyemo ubwamamare bwo mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe. Isi yose bati ariko Prigozhin ateka ibiki bihuruza abategetsi b'isi yose di. Nawe kuva ubwo rero ibicira bigeza mu gicu ku buryo kugira umunsi umwe wagaburiwe n'ibyatekewe kwa Prigozhin wandikwaga mu dukayi two kwiyibutsa iminsi idasanzwe mu buzima. Birumvikana ko inyungu yazibonaga mu gikubo gusa, nuko mu 2003 atangira gushinga resitora hanyuze hose mu Burusiya. Mucuti we rero nawe yakomeje kumufasha, maze mu 2012 atsindira isoko ry'agahebuzo. Ni isoko ry'agaciro ka miliyari 1.2 z'amadolari mu mwaka umwe, maze akaba ari ugaburira igisirikare cyose cy'Uburusiya. Ibi rero byanagendanye n'amasoko yose yo kugaburira amashuri hafi ya yose, ibirori n'ibiterane by'abategetsi, maze n'abakusanyiriza hamwe amaruble atagira ikibariro. Mu mwaka wa 2013 Prigozhin yahise ashinga ikigo Internet Research Agency cyahebuje ibindi byose umugisha mu Burusiya, kuko umumaro cyari cyadukanye wari w'agaciro ku ngoma ya Perezida Putin. Denis Kolotkov akorera ikinyamakuru Fontankalu. Mu mwaka wakurikiye ishingwa ry'iki kigo mu 2014, uyu yanditse ko ikigo Internet Research Agency cyashinzwe mu mugambi wo guhahamura abanzi b'u Burusiya cyane cyane mu burengerazuba. Iki kigo ngo kikagira abahanga mu ikoranabuhanga babandi bazi icyo gukora ku murimo. Abo rero ngo bakinjira muri mudasobwa yose bashatse ku isi, bagakoreramo ibyo bashatse, ahasigaye bakagenda na nyiri kwibwa amakuru atamenye ibyabaye. Ibyo kuyobya intekerezo za rubanda, gucura imigambi ya za propaganda, gukora ibizwi nka manipulation de masse n'ibindi bikorwa nko kwiba amatora aho bashaka, ngo no murimo bakoze aho babyifuje hose kuri iyi si ubariyemo no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi rero byahise bituma Prigozhin abo mwizerwa, umwana, imfura, ubuheta, mbese buri kimwe kuri Perezida Putin, kuko Prigozhin yakoze ibyo kugira ngo amwiture neza yose yamugiriye, nawe atangira kuvuna umuheha, akongezwa n'undi wo kuvuna. Ibyo rero yabirenzeho, noneho ngo mu 2014 agira inama shebuja yo gukora ikindi kigo gikora nka Internet Research Agency, ariko mu buryo bwa gisirikare. Uwo mushinga Putin yahise awusamiriye ibicu, maze kuva ubwo ako kanya Wagner Group itivuka. Prigozhin ayishinga n'ubwitonzi, umurava, amayeri, ubucakura n'ikindi cyose cyatumye Wagner iburukezo rukomeye rwa Vladimir Putin. Uyu akarukebesha ahantu hose hananiwe gukebwa n'izindi turufuze zose. Niko ko Wagner yabaye urukezo cyangwa ipiki hingaho amasuka ya Putin yananiwe. Ibi bifitiwe ibimenyetso kuko Putin yatumye Wagner muri Syria bahagarika Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo bashakaga gushyiraho ubutegetsi bubumvira. Yabohereje muri Venezuela, muri Libya, muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu burengerazuba bwa Afurika aho mwari mumaze kubimenyera, utibagiwe muri Ukraine aho Wagner yageze ibintu bigahindura isura. Ibyo kandi yabikoze mu gihe ariyo yafashe Crimea ikayomeka ku Burusiya mu 2014 mwaka yashingiwe. Nyamara ikibazo cyaje kubivukamo ngo nuko Prigozhin ashobora kuba yarasinze intsinzi y'ibyo yagezeho byose, none ikamushuka agashaka kurira igita akarenga gasongero neza nka wa mukobwa babwiye ko azi kugenda akarenga iwabo. Niko bimeze kuko nyuma y'uko intambara Uburusiya buhanganyemo na OTAN muri Ukraine itangiye, maze Wagner ikerekana umuhati ujya gusumba ingabo z'igihugu, byaramurenze Prigozhin atangira kwita abantu bose bicuca, ariko ahereye ku bagabo badakinishwa nka General Sergei Shoigu, minisitiri w'ingabo w'Uburusiya. Agikora iryo kosa, ubundi ngo yari ikatiye igihano cy'urupfu, hagasigara igihe n'uburyo azajya ahabwamo. Bwana Steven Rosenberg, inararibonye kuri politike y'Uburusiya, nawe yemeje ko urupfu rwe rukomoka kuri iri kosa. Yabigarutseho ati, Recent months we saw a figure, Mr. Prigozhin. Mu mezi ashize twabonye Prigozhin nk'umuntu wagiye ku karubanda agatangira guhangana n'annyega ubutegetsi bwa gisirikare bw'Uburusiya, maze yiha ibyo guhangana ku karubanda na minisitiri w'intebe, umugaba mukuru w'ingabo, kandi akomezanya amashagaga mu majwi n'amashusho yashyiraga kuri murandasi. His videos posted online. Kugeza aho wenda yari kubabarirwa, ariko byose byaje kubyangiza rwagati mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2023, ubwo yatangazaga ko we n'abasirikare baba Wagner bari ku mirongo y'urugamba muri Ukraine bigaragambije ku buyobozi bw'igisirikare, bakaba bagiye kuva muri Ukraine bakajya i Moscow kubaza baho niba ari bazima mu mutwe. Ibyo koko yarabikoze, yinjira mu Burusiya yirukana ingabo z'Uburusiya mu mujyi wa Rostov-on-Don, bamwe aranabivugana, arakomeza agenda hirika icyo ahuye nacyo cyose, maze ahinguka mu marembo ya Moscow mu mujyi wa Voronezh, neza ku mugezi wa Voronezh. Nyamara ku buryo bwatunguye isi yose, Perezida Vladimir Putin yemeye kwicisha bugufi, amusaba rwose kubireka ko azanamubabarira, maze byose bihita birangiriraho mu nkuru zajemo byinshi byavuzwe ukwabyo. Nubwo byagenze bityo, hari abantu basigaye bavuga ko nta na rimwe Putin ajya ababarira umuntu wagerageje kumugambanira, yewe ngo no kubitekereza ntiyakubabarira uretse kukubeshya ko yakubabariye. Umwe mu babishidikanyijeho ni Christopher Steele,
uyu yabaye umuyobozi mu kigo cy'ubutasi cy'abongereza MI6 ndetse kuva mu 2006 kugeza 2009 yarashinzwe gutata Uburusiya gusa. Uyu rero yamaze kuvuga ko biriya bikimara kuba ngo atigeze yizera ko byabaye. Ngewe rwose ntekereza ko kwihangana kwa Perezida Putin yihanganira Prigozhin haba mbere na nyuma yo kwigumura ni ibintu byadutunguye twese. Ikindi kintu cy'ingenzi cyo kumenya nuko Prigozhin yari yanzwe bikomeye mu gisirikare no mu bashinzwe umutekano bose bakikije Putin. Kurundi ruhande nyuma yo kubabarira Prigozhin Abarusiya bose barababaye bibaza ukuntu mu gihugu cyabo babizi neza ko ubugambanyi no kugerageza kugambanira leta yaba ari ikizira, ariko ngo umuvuna muheta akabikora ndetse akanabyigamba karenzaho no kwica zimwe mu ngabo z'igihugu, ariko bakamuhemba kumubabarira. Wamusesenguza akaba n'umwanditsi mukuru ku Burusiya kuri BBC bwana Stephen Rosenberg nawe abigarukaho yabwiye ikinyamakuru akorera kuri iryo ryabaye ikosa ryatumye Abarusiya bose bijujuta. Ibyo rero byateje urunturuntu ndetse no mu binyamakuru bigenzurwa ku bwinshi na leta y'Uburusiya haduka kwibaza bati ni gute umuntu nka Prigozhin yigomeka maze kwigomeka kwe kugatuma abasirikare b'Uburusiya bapfa noneho ibirego byamushyiriweho bigateshwa agaciro. Ibyo bibazo rero byakomeje kubazwa mu mezi abiri ashize kandi abantu bakabiganira ku mugaragaro bibaza ibizakorwa ku buzima bwe. Kubera izo mpamvu zose rero ngo Yevgeny Viktorovich Prigozhin yagombaga kuva mu nzira, ahubwo ababizi neza ngo Vladimir Putin azikubara neza igihe akamenya icyanya cyo gukorera ikintu kandi ntatwarwe n'umujinya n'uburakari. Kurundi ruhande hari abatekereza ko Perezida Putin atatatira igihango afitanye na Prigozhin ngo amwice, bityo ngo byashoboka ko icyaba cyabaye ngo ari imikino yabo yo gutuma isi yose n'Abarusiya bemeza ko Prigozhin yapfuye, noneho akigira ahantu hibanga akaba agiye gutangira ubundi buzima butarimo politike n'ibiturika, dore ko hari nabemeza ko hari amafaranga atagira ingano yari yahawe nabo mu burengerazuba ngo ahirike Putin. Ikindi gisa n'igishimangira iby'uko ubutegetsi bwa Kremlin bwagize uruhare muri uru rupfu nuko nk'umuntu warufatiye runini ubutegetsi bwa Vladimir Putin, televiziyo y'igihugu yatangaje iby'urupfu rwe mu masegonda 30 gusa, ntikiri ikiganiro cyihariye ikora abe no gukora isesengura iryo ari ryo ryose kuri iriya mpanuka, kandi na Perezida Putin ubwo akaba ataragira icyo abivugaho kugeza ubu. Cya kigo cy'indege gishinzwe kugenzura ibiguruka mu kirere cy'Uburusiya cyihutiye guhita gitangaza imyirondoro nuko impanuka yagenze, ariko ubundi ntigisanzwe kibigenza gutyo kuko byashoboraga gufata nk'iminsi 3 kitarabivugaho. Gusa urupfu rw'aba Wagner bo nta n'isaha yashize kitararutangaza. Ababisesenguye rero kuri Bloomberg bo bongeyemo n'indi ngingo igaruka ku ifatwa ry'amashusho y'ihanuka ry'iriya ndege, ngo kuko agaragaramo neza ko hari wari utunze kamera mu kirere yiteguye ko agiye guhita afata amashusho bityo agahita yasakaza. Ababisesenguye kuri Bloomberg bavugaga ko imiterere y'irampanuka washoboraga gutekereza gufata amashusho yayo yajyaga gukura telefone mu mufuka akayizamura impanuka ubwayo yarangiye. Naho inararibonye ku by'umutekano n'intambara akaba n'umusesenguzi kabuhariwe kuri televiziyo nka Sky News, ABC News n'izindi, bwana Shane Bell we yabwiye umunyamakuru wa Sky News Connor Sefton mu Rwongereza rutomoye ati "This might have been an engineered story for Prigozhin to slip quietly away and live in exile somewhere under a wig and with a degree of privacy." Yamubwiraga ko ibi byose bishobora kuba ari inkuru y'igipapirano yacuzwe na Prigozhin agamije kugira ngo azimire buheriheri ajya ahantu hibanga maze ahinduza imisatsi byose bihwaniremo gutyo. Abemera iki gitekerezo bakavuga ko bidashoboka kuko ku munsi byemezwa ko yapfiriyeho yari yiriwe yamamaza amafoto avuga ko ubwe yakandagiye muri Afurika aho agiye kuzahura ibyazambye no kugarura ubwigenge bw'uyu mugabane. Gusa icyaba cyose nuko Prigozhin n'ibikorwa n'uruhare rwe muri politike y'Uburusiya n'isi muri rusange bigiyeho akadomo, keretse bibaye ari ya mikino ya politiki itagimenyerwa ejo tukaba twakongera kumubona mu yindi sura idasanzwe. Ikibazo cyo kwibaza muri ibyo byose ariko ni ese gupfa kwa Prigozhin bisobanuye iki ku buzima bw'Uburusiya n'isi muri rusange? Professor Michael Clark wabayeho umuyobozi mukuru wa Royal United Services Institute kuva mu 2007 kugeza 2015 yatangaje ko intambara yo muri Ukraine ishobora guhindura isura kuko Putin niba ari we wiciye Prigozhin ngo cyari ikimenyetso ko ari we wese ko nta mikino yagirira undi wakwiha kumusomborotsa. Ibi byanasubiwemo na Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza bwana Rishi Sunak wavuze ko urupfu rwa Prigozhin ari ubutumwa budasanzwe buri gutangwa na Putin. Ati Mr. Putin is sending a very loud message. Kurundi ruhande mugenzi wa Leta z'Ubumwe za Amerika Joe Biden yavuze ko nta kintu na kimwe kiba mu Burusiya kitagizwe mu ruhare na Perezida Vladimir Putin ubwe.
Ikindi kintu urupfu rwa Prigozhin na ba Wagner bakuru bapfanye barimo Colonel Utikini bisobanuye nuko Wagner Group ishobora kudigadiga none ibihugu byari biyishingikirije cyane cyane byo mu burengerazuba bwa Afurika bigizwe n'abahiritse ubutegetsi bigahura n'ibyago nk'ibya nyina w'abizuru. Ikindi nk'uko Steve Rosenberg abyemeza, Prigozhin yari fixed man wa President Putin, ya nshuti bizi gushyira ku murongo buri kimwe wayishinga, ubwo rero kumubura kikaba igihombo kiruta ibindi. Murakoze amahundo amahumbeze n'ibihumbi jana bihundagareho uko mubyifuza. Jean Dodier Karinijabo mukurikira ibiganiro nk'ibi kuri Primo Media Rwanda. Bye.